салом, мавзӯи имрӯзаи дарсӣ бофтаи мушакӣ. Сохтори бофтаи мушак. Бо рақами 1 ин устухон, бо рақами 2 бошад пай ва ин мушак. Мушак ин як узви инсон аст, узв аст. ва мушакҳо дар навбати худ таркиб ёфтанд аз банчаҳои мушак, яъне дар таркиби мушак. банчаҳои мушак. банчаҳои мушак бошад дар навбати худ таркиб ёфтанд аз нахҳои мушак. нахҳои мушак. нахҳои мушак ин воҳиди функсионалии мушак ба ҳисоб меравад, яъне ҳуҷайраҳои мушак мебошанд ва таркиб ёфтанд аз чунин сохторҳо: ядро, мембранаша мегӯянд, сарколема ва ширашро мегӯянд саркоплазма. ширашро саркоплазма. дар таркиби нахи мушак торҳои риштамонанд мавҷуд аст. торҳои риштамонанд. ғафсаш ин миофибрил ва дар таркиби миофибрил ҷойгир аст миофиламин. миофибрил дар буриши кундаланг аз чунин сохторҳо таркиб ёфтааст: 6 то актин, нахи актин ё сафедаи актин ва як борик аст ва як то ғафс ин миазин. сафедаи миазин. мушакҳоро ҷудо мекунанд ба кундаланграх ва суфта. аз кадом ҳисоб? аз ҳисоби миофибрил. агар дар миофибрил нахҳои кундаланг ёне рахҳои кундаланг ҷойгир шуда бошад, чунин намуди мушакро мегӯянд мушакҳои кундаланграх. агар чунин нахҳои кундаланг ҷойгир набошад дар миофибрил, чунин нахи мушакро мегӯянд суфта. мушакҳои суфта. мушакҳои кундаланграх дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: мушакҳои кундаланграхи скелетӣ ва мушакҳои кундаланграхи дил. мушакҳои суфта бошад як намуд мешавад. мушакҳои кундаланграхи скелетӣ ин нахи мушак мебошад, нахи мушак ё ин ки ҳуҷайраи мушак аст. ҳуҷайраи мушак ва аз миқдори зиёди ядроҳо ҷойгир аст, иборат аст, аз миқдори зиёди ядроҳо иборат аст ва ин ядроҳо дар атроф ҷойгиранд, дар атрофи ҳуҷайраҳо. мавқеи ҷойгиршавии мушакҳои кундаланграхи скелетӣ ин устухонҳо мебошад дар тамоми сатҳи бадан аз берун. баъд мушакҳои кундаланграхи дил. мушакҳои кундаланграхи дил мегӯянд миокард. мушакҳои дилро миокард. ва нисбат ба мушакҳои кундаланграхи скелетӣ агар нахҳояшро муқоиса кунем, мебинем ки дар мушакҳои кундаланграхи скелетӣ нахҳо аз ҳуҷайраҳои алоҳида иборат аст. бинед, нахҳо аз ҳуҷайраҳои алоҳида иборат аст. ва ин ҳуҷайраҳои алоҳидаро мегӯянд кардиомиосит. кардио дил, мио мушак, сит ҳуҷайра. ҳуҷайраҳои мушаки дилро кардиомиосит меноманд ё ин ки мегӯянд. ин кардиомиоситҳо мебошад. агар нахҳои кундаланграхи скелетиро бинед, ин як нахи калон танҳо як ҳуҷайра аст, аммо дар нахҳои кундаланграхи дил чунин нест. дар як нах метавонад якчанд ҳуҷайра ҷойгир шуда бошад ки ин ҳуҷайраро гуфтем кардиомиосит меноманд. ва агар боз муқоиса кунед, нахҳои кундаланграхи скелетӣ аз ҳамдигар ҷудоанд, аммо нахҳои кундаланграхи дил бо ҳамдигар пайваст шуданд.
پیوستشوی توسط ساختار مخصوص شیمیایی که نکسوس نام دارد عملی میگردد. این چیست؟ نکسوس. اینجا نویسیم نکسوس. موقع جایگیر شوی موشک‌های دل، این خود دل است، در دل جایگیر شده است. موشک‌های سوفته از حجره‌های دوک شکلی عبارتند. اگر موشک‌های کندلنگرخ از نخ‌های عبارت باشند، موشک‌های سوفته باشند از حجره‌های علاهیده دوک شکلی عبارتند که یک تا یادرو دارند. یکتاگی یادرو دارند. موقع جایگیر شوی در دیواره رگ‌های خونگرد و عضوهای داخلی. مقایسه بافته موشکی. بافته موشکی کندلنگرخ اسکلتی، بافته موشکی کندلنگرخ دل، بافته موشکی سوفته. علامت ها: کششخوری. بافته موشک کندلنگرخ اسکلتی کششخوری دارد، خاصیت و قابلیت کششخوری دارد. موشک دل دارد، سوفته نیز دارد. دیگر متاثر شوندگی حسیات، حس کردن. موشک اسکلتی دارد، موشک دل دارد، موشک سوفته هم دارد. گذرانندگی برای موشک اسکلتی خاص است، دل خاص است، سوفته نیز خاص است. اتوماتیسم، خودکاری، برای موشک اسکلتی خاص نیست، برای موشک‌های دل خاص است، برای موشک‌های سوفته نیز خاص است. قابلیت خود از خود کشش خوردن دارند موشک‌های دل و موشک‌های سوفته، اما موشک اسکلتی باشد این قابلیت رو ندارد. دیگر تنظیم عصبی. موشک‌های اسکلتی رو عصب‌های سوماتیکی اداره میکنن. عصب‌های سوماتیکی. موشک‌های دل و سوفته رو باشد عصب‌های وگتاتیوی. با اختیار شخص موشک‌های اسکلتی با اختیار شخص میباشند، اطاعت میکنند. از این رو ما میتوانیم موشک‌های اسکلتی را هنگام مشق جسمانی استفاده کنیم. موشک‌های دل با اختیار شخص نمیباشند، موشک‌های سوفته نیز با اختیار شخص نمیباشند. سبب این رو ما در موضوع عصب باز پرتر میفهمیم. فعالیت کاری، فعالیت. موشک‌های اسکلتی تیز کشش میخورند و تیز مانده میشوند. تیز کشش میخورند، تیز کشش میخورند، تیز کشش میخورند، تیز مانده میشوند. تیز کشش میخورند، تیز مانده میشوند. موشک‌های دل و موشک‌های سوفته سست کشش میخورند، سست کشش میخورند و دیر یا سست میگیم مانده میشوند. اصلا میگن موشک‌های کندلنگرخ، این هر دو موشک‌های کندلنگرخ زود کشش میخورند، زود مانده میشن. موشک‌های سوفته سست کشش میخورند، سست مانده میشن. اما دل با این قانون اطاعت نمیکنه. با مثل موشک‌های اسکلتی تیز کشش کنه تیز مانده نمیشه. فهمو تیز کشش کنه تیز مانده نمیشه. نسبت به موشک‌های سوفته تیزتر کشش میخورد و تیز مانده میشه. اما در جنبه است موشک‌های دل و موشک‌های سوفته سست کشش میخورند و سست مانده میشود. این چنین نگفته نماند که وظیفه بافته موشکی این حرکت تمامی عضوهای ارگانیسم را تامین میکنند.